Mu Burundi ibikorwa byo kwiyamamariza amatora azaba mu kwezi gutaha byatangiye kuri uyu wa mbere birakomeje. Harimo itora rya perezida n'ay'abadepite hamwe n'ay'abajyanama b'amakomine. Muri Nigeria, Perezida Muhammadu Buhari yavuze ko igihugu kigiye gutangira koroshya ingamba za guma mu rugo mu mujyi munini wa Lagos no mu murwa mukuru Abuja guhera ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Perezida wa Afurika y'Epfo we Cyril Ramaphosa avuga ko ubukene n'ubusumbane bikomeje kurangwa mu bice by'igihugu kandi ko hazabaho ibibazo by'ubukungu n'intege nke ubwo bazaba bigobotoye icyorezo cya virusi ya corona. Igihugu cya Kenya cyo gihanganye n'ibibazo by'ibiciro by'umwuka wa oxygen ukenewe n'ibitaro mu kuvura abarwayi ba COVID-19. Naho muri Libya, Khalifa Haftar avuga ko afite ubutumwa bwa rubanda bwo kuyobora igihugu. Atangaza ko azongera ibitero kugira ngo afate Tripoli.